Ebi byona mbagambirwe Solomon Arinitwe nk'omurambuzi w'amashomero mu Rubuyanja obwabira ryo mugenyi mukuru aha mukoro gwo kutongozaho okutandika kurundana sente zo kwombeka multipurpose hall y'ishomero rya Kyamaganda Primary School. Wine obujunanizibwa to be part and parcel of school development activities. Abaziyi na community and OGs ahabwe ebintu ebimukozere kandi mukarebeka mu matamamana twarebeka ngorna korwabako Ime Rubondo urumukuru w'entebe ya Kashato habwa Buyanja na wahijira abantu kugumana bijika amashomero agubashomiremo okukira munonga amashomero ga government. Amashomero y'abantu bingi batagarishije nyuma amashomero bagwire. Nenda kushaka government kugira ngo tuyambe twabashomisha bakumara yambe tuombekera ibirasi. Omugandi babasa zo kuruga omucyanga cya Kigezi Ankore na Toro bashabirwa kukwataje sente z'amashomero okushabuko kwirweyo Hirare Agaba oryo muhezi wa Disa habwa Rukungero district obwabira ryo mugenyi mukuru obo babasa bono kurwa omucyanga cya Kigezi Ankore na Toro babire baryo omushomo gwabo. Omusomo guno gubere gwo kwecumitiriza kurora nkoko amasomero gakora kandi kurora ngo sente za government zikositwekerwe mu masomero tuzikonsitatuka Kasha muri government tugeze umushara ahawo kubemerera muri turi gukora ubwiro bwinji buzima ne tukumitinga tukabasa kutungaho chance yo gukora ka part time job ndizo tukora kubwo kubanza kwisasana twine bwire bwo kugira mu tourist because of backlog Makuraga gasha kwa Dano Basibye.